pozdrav sve ljudi, ja sam Meganet, danas ćemo da igramo Okto Pizzu. Druga epizoda i ajde krenemo. Evo ja, ovdje i krenemo. Ovdje jedem ćevape, tako da gađa ih picom. Pogodi ih u glavu picom ako treba. Sve da zaradiš pare. Dobro, prvi level je pređen. Da je mam, tako da je to. Inače, ako ne znate, GTA 5 daje updates gdje je brate daj joj picu, gdje je jetpack ubačen. Ako niste znali, za multiplayer. Valjda i za single. Za sve one koji nisu znali. Je li sad ona baba koja gađa? Ne, nije, dobro. Ona baba s balonom je najgora. Pa pogodi ovu pevačicu. Ona ni ne zna da peva čak. Koliko ja vidim. A već mogu da pogodim goluba, ne mogu neku tamo što peva. Evo. Dobro, evo ovog dasu, ovog mišića, ovog da pogodim. Imam dve nezadovoljne. Ovo je vrh. Dobro, dobro. Ovaj dekica, njega ne volim. Njega jako ne volim. Dobre. Ja sam uspela. Ja sam uspela, da. Ne pogrešni prozor sam, ali dobro. Ajde, vamo. Ajde, vamo. Ovo. I to je to. Uspjeli smo. Koliko smo uspjeli? Vidimo koliko smo zaradili. 297, skoro $300. Ili šta su ovo već? Ipak pare. Pridemo još jednom. Hajde prvo međe da pogodi, onda ovog, onda ovog. Pogodi ovog, pogodi ovog, pogodi ovog, pogodi ovog, pogodi ovog. A samo gađaš picom doslovno. Ne treba ni da ono kao dođeš na vrata. A pa to je java realno. Aj pogodi. Samo malo da pogodim na ribu leteću. Idemo. Ne, baba! Nju mrzim. Recite ako postoji nešto da ta baba učuti, izgubi se. Vidi, ova baba mi još uvijek gađa. Ni 100 nisam stigao para. Vidi, na granici sam da dođem do... Jel ti mene zezaš? Mislim da me zezaš. Ajde. Ružna. Ovo. Sad bože namjerno babu.
čistog... What? I ona će onda... Aha, nisam imao pojma da će ona onda da zatvori prozor. Nisam imao pojma da će biti srećna. Vratila ti se. Dobre, babo je sad malo ohlađena. Ajde, ovo, 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 ovo i ovo pogodi. Ovo što još neka peva. Mada ovo je puno ružnije druga što peva. Ili ovaj rocker mutant. Da pogodim ovu lignju. Dobre. Ne da mi da pogodim tamo nekog baju. Dobro. Dobro. Ajde pogodi ovog baju. Ne ova što peva ili slika se, šta je već. Dobro. Idemo dalje. I ovo je zadnji level od ove zgrade. Dobro, pogodi ovu što peva. Pogodi ovu što peva, pogodi ovu drugu što peva, pogodi ovog sa loptom, pogodi ovu živuljku. I to je to. I sad tamo. I ovo pokupi. To, parice, parice, parice. Dođite mi pare jedne lijepe zelene. Moje lijepe zelene parice. Parice, lijepe parice. Ne znam koliko će baš zaraditi. Više od 300 je 100%. Koliko? Vidiš što pleš. 355. Znao sam da je više od 300. I... hopotnica sa od ragbija kacigom. Wow. Kako su maštoviti ovi ljudi. Wow. Da li da vratim kombi? Na ovakav kombi. I neka ostane ovako. Dobro. Prije nego što završim klip, poz za Victor Master, poz za Super Gamer SR i poz za Naki brat. Dobro, i to će biti to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!